se nagħmlu lejliet id-dulur. Illum il-festa tal-Unzjata għada f'pajjiżna tiġi ċelebrata din il-festa għażiża tad-duluri, se nagħmlu dawn il-ħsibijiet li huma kliem il-qaddis tagħna San George Preka. Id-duluri ta' Marija Santisma qiegħed paġna wieħed. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid tissieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulur Marija li inti ġarrabt meta inti smajt il-profeta Xmuni fit-tempju jħabbarlek li minħabba l-passjoni ta' ibnek Ġesu stallet kellu jinfidlek qalbek, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ngħidu flimkien, wieqfa kienet imbikkija l-om fejn bina fid-batija fuq salib imdendel. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid issieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulur Marija li nġarraft meta smajt fuq l-erda tal-innoċenti ta' Betlem li kien għamil il-krudil Erodi biex joqtol lil Ġesu tiegħek, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ngħidu t-tieni strofa. Tadi l-om mill-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuma nifet sejf fin-niket. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid issieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulura Marija li inti ġarrabt meta bil-lejl ħrabtu għall-Eġittu, inti u żewġek Ġuseppi bit-tarbija Ġesu biex teħilsuh mill-qilla tal-krudil Erodi, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejja li jifnija ħasset l-om imbierka. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid tissieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulur Marija li nġarraft meta kont qiegħda tfittex il-maħbub tiegħek Ġesu għal 3 ijiem u ssofri f'kollox id-dulur ukoll ta' żewġek San Ġusepp, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xweda ġarbet u xkefrija meta ratu fid-batija l-om lil-bina Alla. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid tissieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulur Marija li inti ġarraft meta kont qiegħda tassisti għal mewt ta' żewġek San Ġusepp, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qalb kull bniedem tħoss għalija lil-Om Kristu u tibkija x'in tara f'dil ħsara. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid tissieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Fġieħ dak id-dulur Marija li inti ġarrabt meta smajt li ġubda wieħed mit-12 għal 30 biċċa tal-fidda tradixxa l-ibnek Ġesu, aqla li mewta tajba u jikkonslani. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'in ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niked kbir ma' bina. Infaħruk u nberkukom ulej għax rid tissieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek.
Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta smajt il-ġesu tiegħek mis-salib isejjaħlek u jirrikmandalek l-Apostlu Ġwanni bibnek, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadnu bit ta' ġensu ħati lil Ġesu ejratu jbati taħt is-swad bl-aħnina. Infaħruk u imberkuk mulej fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta ma stax tisqi lil-ibnek Ġesu bil-għaġġ agonizzat fuq is-salib. Aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Rat lil-bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Infaħruk u imberkuk mulej. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta rajt is-soldati qiegħed sponża bil-ħal fuq il-fom ta' Ġesu agonizzant, maqtul ukoll bil-għaġġ, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għajn ta' mħabba għalija, ġenni nħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Infaħruk u imberkuk mulej, issieħeb miegħek lil Marija fil-pjan tiegħek. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta smajt l-għajt tal-kbira li ħarġet minn fom Ġesu tiegħek huwa jispira, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba u tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Infaħruk imberkuk mulej. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta rajt lil Ġesu fuq is-salib f'tant pwini, iddeżolat ukoll mill-missiralla tiegħu, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa isma talbi, dawk il-pjagi edli f'qalbi, tibnek Ġesu imsallab. Infaħruk u imberkuk mulej. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta rajt imut fuq is-salib, liben uniġenitu tiegħek u ta' Alla l-Missier, il-Ġesu Kristu, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Aqsam miegħi dit-batija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Infaħruk u imberkuk mulej. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta rajt is-soldat jaqsam blanza l-kustat ta' ibnek Ġesu mejjed fuq is-salib, aqlali mewta tajba u ikkonslani. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ħdejn Ġesu nibki dnubiti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix din il-ħajja. Infaħruk u imberkuk mulej. Fġieħ dak id-dolur Marija li inti ġarrabt meta qatt tħares lejn il-pjagi ta' saqajn u ta' idejn tal-kustat ta' ibnek Ġesu maqtul,
ومقيت في هدانك ولين السلوح تراسه من الكورونا تشاو أقلالي موتى طيبة ويكونسلاني. سلم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملايمية كمبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم. كم نشتيق نبقى مياك ما الصليب وفي دموختيك نسيهب من قلبي انفهروك من بركوكم ولي فجيه داك الدلور ماريا اللي انت جربت متى اللي زارت الكفن قعدت من عينيك الوجه تا ابنك جسو والجسم بيقات تيو هقلال الموتى طيبة ويكونسلاني. سلم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملايمية امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم. فيرجن امبيركا ام قلبينا ورمية يدين الهنينا بش نهوصلن ديما انفهروك ونبركوكم ولي فجيه داك الدلور ماريا اللي انت جربت متى البلاطة القبر وربت من عينيك لابنك جسومية ومدفون أقلالي موتى طيبة ويكونسلاني. سلم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملايمية امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم. نيدو فلمكين لستبت ماتر ماو جسو اد لقديمي فوق البياغي يكون بسكليمي والباسيوني تيو جنن هوس البياغي فيا الصليب وكل دباتية ونصفى بدمه. فيرجن بيركا اقف ميي في يوم الها بشفت ممتيي في النار ننتلف وجسو متى سيهلي كل متيك لتفتحلي البريميو تديم متى يموت الجسم تانا عاملين تلي الروح تستانا بداول أساب الجنة أمين. سليمة عليك سلطانة أم تالهنينا هيا هلوة تامتانا سليم عليك ليلك نايتو علي شهنا طرفناتي ولتابا ليلك نتنادو احنا لنبكو نلفقو فداني الويت دموع ايام ملا افوكاتا تانا دور لينا داوك لعينين تيفتالهنينا ورينا وردان الطرفنا من للجسوف رتنبيرك تالجفتيه وهنينا وبيا وهلوة وفيرجن ماريا اطلب علينا قديسة ملا ودفتيت مومنت قدام جسوف.
Għal-benefatturi ħajjunu mejtin missierina li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem. Dal-misteru arkub tejna ejjew mela nadura u qudiem irriti ġodda surin qodma jispiċċa bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi le jaraw il-missieri roddu liben qalbna kollha kull tifħi lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna fuq it-tih lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u għalla da sagrament tal-ħaġa bħalejtina it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bleda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakliku, imbirek l-kbira mtalla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-log glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġunus kollha, sebħu popoli kollha, ħaġa kbira Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu is-Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ħaddisa Marija Om Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefattur ta' dil-Knisja ħajjunu mejtin, missierina li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem. Il-lejla tajba l-kulħadd. Risa il-lejl mulejja bil-weda tal-mistri
جابد السماء يهمر في نزول الشمس صبي دالوقت يشرف الكويكر في لولي تصمبيد دالوقت الهيا ترقط كل هص يموت في سكيت انتي لديم طمع في السبت يوم بلا تميم في ظلام الليل هريسنا شر قلوبنا سليم